Abuyani munjani salibonani lonke ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Indaba yaqalisa ekuthini umngane wami uRose wayenda kuhle wakhutshelwa wachata, mina iboyfriend yami yangibhampisa. Mina ngingusithabile ngileminyaka engu-29. Lo mngane wami sasishiya konke, sitshelana ama-secrets wonke nje awempilweni. Abazali bethu babezwana, although koRose babe le mali eningi ukudlula kithi. Impahla wayengikhumulela nxa bemthengele ezintsha. Back then kwakungela ndaba, I never cared, although ngangijabula. So i-boyfriend yami sasesilungisele konke ukuthi uzobuya ezokhupha amalobolo. Wathi yena akangifili kahle, so he can't proceed lamalobolo. After 2 months uRose wakhutshelwa amalobolo. Mina ngaba yinhlekisa yesigabeni. Umama wami lo baba wami bangizondela. Isithunzi saphela just like that. Uyazi sisimacho, that time utshela abazali ukuthi abakhwenyana bayeza uba lesithunzi nyana so. Cabanga ama-preparations onke awayenzwayo and then boom, umuntu sekhuluma iganga nge-last minute. uRose wangiduduza njengabangani, kodwa ipain leyo asifuni ukutshelana amanga ibuhlungu. KoRose balungiselela abakhwenyana babuya wakhutshelwa kwaba kuhle. Noma kuma-pictures I was pretending, but deep down I was hurt. Uyazi ngaluza i-weight. Abantu babengikhuluma kulobola day kaRose, bengikhomba ngeminwe. Mina ngacabanga ukulungisa imarriage kaRose edubeke. Imagine waphiwa imota a few weeks to umtshado wakhe. Noma ukudla kwakungangeni. Ngahamba ngayalungisa uRose ngempahla yakhe yangaphakathi. So as usually wangipha impahla esithi njengoba esesiya yenda umkakhe uthe ephe abantu impahla zonke bazohamba ku shopping spree sebe ku honeymoon. Angazi ukuthi iphenti lelo langena njani. Ngahle ngayamlungisa ngalo. Now it's 8 years akalanzalo indoda iyahula lami ngapha imchaya mihla lamalanga. Uhlalele ukuthi engathini. Mina ngaofa indoda yakhe ukuthi sizame ubabe without my friend knowing. Silabantwana abangu-2. Wangithengela indlu lemota, wangivulisela ibusiness that I'm currently running. uRose akakwazi ukuthi abantwana laba ngabendoda yakhe. Ngihlezi kuhle. So indoda kaRose iyabuya but ulala endlini yakhe lo Rose. We are still besties, but iyo isecret yami. Oh, yiyo ke confession, isecret esuke kudade wethu. Uthi yena wayenza the unthinkable. Yazi abantu sabe sihlezi sithi silama besties, sithi singama good friends, but uyabungakwazi ukuthi umngane wakho uyabe kucabangela okubi. Uyabungakwazi ukuthi ama situations elihlangana labo lingama besties, umngane wakho yakwanisa ukungena ku situation embi wena umduduzo usithi ha umngane wami, kanti wena uyabungakwazi ukuthi umngane wakho phakathi inhliziyo usekhawukela okwakho, usesiza ubuhlungu ukuthi owakhe sokuyalile and then sekucabanga la ukuthi ithi impambaniso komngane wami. Into ebuhlungu yona le, especially uyabusithi umngane wakho, like ngabantu abakhula bonke from besesebancane and then umuntu sekuhlamukela nge-last minute. Kuyazwa usubuhlungu. Khonapho uyabukusithi indoda ikuhlupha ubhizi utshela umngane wakho ukuthi ngani indoda yami iyahlupha, iyanchaya, indoda yami iyenzeni, ngimbone ekhuluma lo muntu efonini, kanti uyabe ekhuluma nomuntu yena lo omtshelayo the same problem. Yazi into ebuhlungu yona leyo, into esiphila layo yona le kaningi. Abantu bayakuyenza khonokho. Abantu basile these days, bayenza izinto ezingayenziyo just for the sake of ukuthi umuntu ufuna ukusutha omnye umuntu ukuthi yena wangenzelani khonokho. Like it's not ifault kaRose ukuthi iboyfriend kaSithabile yambhampisa nge-last minute. It's not ifault yakhe, but yena akakuzwisisanga khonokho ngendaba yokuthi wathungameza umhawu, wathungameza umhawu ukuthi
if my friend is getting all this mina ngizithola okunje so lami ifriend yami ayidubeke yabona. Imagine uRose ngabakwazi ukuthi abantwana bona labo ngabendoda yakhe. Imagine uRose ngabakwazi ukuthi indlu le mota le business kunokho ngokwendoda yakhe. Imagine what is going to happen. Abantu bazobulalana phela ngendaba into esimple nje ukuthi umuntu just look for someone else, look for your things in life, be satisfied with whatever you have. Into mayingayenzakala ama-bad situations they happen in our life in almost every day, but we have to let go, we have to move on. Like it's impilo into ezenzakalayo, but abantu asikwanisi ukuthi si move on from the bad experiences ezenzakala empilweni. We choose ukuthi sihate abanye abantu, which is not good at all. Ngiyabonga ngokulalela i-episode engibuyelayo elangeni namuhla. Please comment, like and share, and please tell a friend ukuthi kunosisi Macho. Please send your confessions ku number eziphumayo kumanye ama previous videos. Ngiyabonga, ndabonga.